ngiyakuzwa mawuthi amaphoyisa okay angiphikisani nawe kodwa kuyenzeka ukuthi uphuphe ulunywa yinja kwenzakaleni uvuke ekuseni ngakusasa ushayiswe imoto amaphoyisa kuphike lapho cause mawulunywa yinja kubela ukuthini lento leyo kunesimo esibe esokwenzeka kwesokwehlela esiyibhadi kwesikhathi bayakushaya ngesichitho ugcina kanjani uboshwa hayi uthi bonke abantu ababoshayo belunywe izinja so beshaywe isichitho ngijanga ngizwe so ngingakho ngithi mina iphupho lisho izinto eziningi ezahlukene so awukwazi ukungiphikisa mangithi mina mawulunywa yinja so isichitho leso so awuphikisi lonto leyo ungakhulelwa uthi mawukhulelwe uphuphulunywa yinja sichitheke isisakho ile yanje yakuluma ile labhadi yayizobika ukuthi kunento umshopho ozokwehlela hayi ukuthi yonke into isizoba amaphoyisa njalo emaphuphinje amaphoyisa no uthi maphuphinje bese sithi zidalwa no. No landela iphupho uthi kwenzakaleni ephusheni liqala ungaphupha amafruit ihlahla amafruit angithi uyazi ukuthi amafruit abika inhlahla abika isisu yes so ungaphupha la uma uphupha lawo amafruit lawo uvele kumitha umuntu mhlawumbe osondelene nawe yeso kwesinye isikhathi uwaphupha amafruit uyitshela ukuthi unesisu uvele uthola umsebenzi amen injalo nje lento le phupha into yodwa uthatha ichaza into eziningi hlazi yami so awukwazi ukungiphikisa mangithi mina uphupha inja ikuluma isichitho lesa ayikho into engiphikisayo